atusan muslim di sister dunia hagi selok Idwai itu balik no hantam na istrasprian bat itu geramba balang jengi kita jadi sibraklah bau kita genong macra genong pungkre genong bet sembai ba ini ka jimpuk di jubeli kan senang kata bijing ai ngu yau blei ba bijing ya pen semai bijing Kristan jengi bat tunjuk di genong pre ba genong yo kabor ban penhe pensan ban pinggir Iran ya kata hima jong play hima jong bijing isuk ban jong bijing men agani gisni bangi bukut ya gani gijindam ar pusan stem jong bijingdan ke Paris agan ke Paris jumulong ni ayo ya play terbang ba ula ibid ula jid lagi samla rang jid Ibadan hadari ke Paris. Hai samla fidelis awas nagari ke senang umulong ban umjuru ya musamla rang gaji ke Paris juai ban siapen kentang lendo soblei hagani ke sipang ko mentan. Ni ayo jauh blei ban ni ayo blei somo ipi ikimi pa jong baro angun pilih dikon jengi ibahaya ngasan bat tunjuru ya dilendo so blei badan di Paris jongki bat badan hangi ba dilayaran bat tiba laputin nanti ipi kantan ipi imei pa ibahaya ngasan tiba nasya peluit bensin ban ais pun iki ba kim yok cha ban yalam mencahikai bat menta gesni kembang yosnya ba gadu cintu jongki hi bagi ong hangi ngadon bat ngakloi ublei kot iki ko dikon bagi hagan gesni ni ken mau ba gejingji bandong lendo soblei ni cha gejingong lendo soblei amdei gejingji jong ubrei chimet Abadai gejinjit jumpi marwe Henry Kenmau ba gejinjit sa gejinglong lenda Ini sa gejinglong dunyam Kedai gejinjit jong blehi Ba halor kedai kanorim Ujisu ang tumne Umdai mapi balajit yangan Henry ngaten ngalajit yapi Bat ngalatung yapi Ba kin lek bat pinmi so cibun Daw so ubayaisan di kumta upau aiki kataba kipan na uhag ketem jangan kodikon berin kumbau jisu lakot kepi sagale jinglong dongda soblei ukot kepi sedekam mission dulu mantemi kita kisah kita kisah bau ubri pilih ini kare gejing men Kejing Suk, Kejing Yasha, Kejing Jemnur, Kejing Sebun Bensin, Bat Punta Terter, ini kisah jong bensin berkut, jong ublei, kuah ini ban sisa, kuah ini ban sisa. Kum kita kelendah soblei, hadin, ba ujisu lafad yipi, Waro yuki mentah manlik sesetlak seperti mansai kita kisah mengong mentan bahabau loong ini senran tu uang wan ukun beri umsan lawan ban enduk satri yu lawan ban satri ban ai yang berjenim ban sispa ya tibabun Ketam lendo, kadang kadang ketam bang yo belum. Ketam lendo, ambil ketam jing soha putai, ketam yo nam putai, Henry ketam sakti. Aku bau jisu ang mentan kembang ini, berapeu lo ang ni senang. Ya ki katokan ni ki benta bekongsan jong kene kesengi. Dia pi benta kesengi troy, kanyo tarik jong ni benar benar kelalangkot. Ada aku saw.
ya hagen ke ko kumbangi ko dikon jadi ke dikon ke dikon nya